Kideban justify. Mungkin benang ba iwe election. Ha. Uriu sain perthei barim bha ka jela uba bindo emlanong udang tatin baga seng thamai ka Voice of the People Party kan sar na phang hake election MDC bat MLA banwan. Habakran mentakasngi ka khatway tarik jeliu arhajar pesaw halor ka jingki rasong ka VPP uba bindo ulaong baga VPP kala ban kata yaki way tangkuba 10% AA. Namar hakani ka jela ki seng ki don la ki jong ki jaka bagi klan ya ka vote bat ka election ka ya pher ka way hadin ka way nadu ka MP ka MLA bat kumju ka MDC. Kumju uriu sain perthei ubalayo i bun ki jingkala ha jela uba bindo ulaong badai ban pensyong nong rimbha bat kamut baka way ka election balaya le hakasin baningkong en shimno bakala klan tang namar bakala job bun hendai hap ban pechwa kumnu kitrei kum ka party bat ka kinhun haba pun ken mawe ke jingklan ka seng All Party Hills Leaders Conference kablaya khun ban yo e ka jela Meghalaya hagis nembalalet hendai ka nangja ano hadin Laban kedau ke VPP ke badang seng thamai hapo ke jingalam uba adan meleba saya moit kala job keput hak election MP syaka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hak jing pen bena ke balalong hak Sautarik Jeliu Dangshan. Justify. Mungkin benang ba iwe election. Ha. Nomor iwe election ibarang yele. Sin ko nang kong bunyele MP. Hat ka web kaladan mana kan ni? Ka web kaladan mana? Create ka web. Na ki bon ki ki. Tekijing hiar jong ka UDP kan ni. Kalau rapat bakini ki bon na ka UDP ko na istai. Kumjuru na ka kongres. Ha. Kumjuru na kiwe ki kanhon. Ki bajudan. Just UDP bat bentar. Te kamut kan benang ba. Kawai ki election. Wala job. Ha. Kan long ka. What? Indication? Yes. Ha. Udak. Ha. Te kudo seta. Tenre ngam menjur benang ba. Ha. Haka mau jelam Meghalaya kepaya buan kini ki parti kalau samrim begitu kita mi pat kongka BBP tu kita datang kita mesti national party tengah mi ba ke jingjom ha kadi ka indication ba kan yailong kum ni ngami ya pitch why how they perform kum ke parti khamtam kum ke nuan de yai ki kam jongki ba muntar ter de hadin kata te labian ke kat ka APHLC menjua ani wanra kilstin nunge kran syo yo sudah no wanra ka di jela la jona ha asam dekat ke APHLC ibu bun kino yalam ani ibu Mio show gitu kena ngalam. Mio show. Jadi ka hiar. Ta. Te ini BBP lele te. Dang montanya keren ta. Ngam pala ponong eru ya ta monta. Ini kasong sibuk gini apa cuma. To a certain extent. Maybe 10%. Maybe 10%. Normal. Pi hang ni kiseng gidon la ki jong ki. Jaka ke baki. Regional. Stronghold. Pegung ke PDP. Kadang sikit hanya bes. Te ka UDP ru. Kadang di laka jongka hol te agi kat tu kan ni kita ngedon ki MLA kita ngedon ki MDC sekiwei dah cakap NPP cakap Kongres berbentar-bentar HSPDP berbentar-bentar
Tin terkenal ngam yi ba kacing job ya ke MP da ka PPP bahkan belum pak deki bikin sweep dan kini majority ke MDC lane ke MLA ngam yi kata